la 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 le tau alanga a Solomona e fata tau i le alofa e le mawhai e vai e tele na tine ia e se o leo ia so uma a o leo so ia so vale dole Samoa tu il Samoa fa lave lave ai fa anoa anoa ai olo wanganga a eita ua so tutuila ua e lau ita fai mai o Samoa i sisi fo e mativa ai ngalo ya oe o oe lava wai fa alumaina ya o lava ili a pese e o kire leo kota soi fo manuia i de fa fo fo ta po e so tatu watu no ure nei fo i taimbo le afiafi ya e tatu nunga o lo manuia so tatu watu no ya iona i tu ese mai lava i tai ya o le aina salivi tai o le malo tai o le atunu o i latou o tofia vea ma tai se ei no fo le pale mene ia aua fo'i le tulaga e pei ona iai le fuafuaina lelei talanoaina lufilufi lima lelei o le tamao'aiga mo le atunuu i samonei ia pei la le tulaga lenā faasolo ane inai o tatou tamā ma tinā matutua ia so o se tasi o maua mai lenei polokalame ia o le tulaga i pei ona iai na iuso mo tofafine na ialo ma fanau po fea lava le itu o le kelope o mafuta mai ai faatalofa atu i le soafa manumālo le tatou ali'i fa'aolo o iesu keriso ua mafai ona taʻitaʻi saoga lemu mai lotou soifua ia ma se ola vaivai fo'i o kota ma le faleo'o ia mo fo'i ona tatou fa'afeiloa'i ia inai o tatou aiga ma laga mai atunuu mamao le ua i samo nei i nisi o fuafuaga fa'aleaiga o nisi lena malaga mai lava i le tatou tuto o tasi lea lava o lo'o i samo nei pei ona fa'amahe'a lelei ai nai malōloga i ona toe fo'i la'ia lea ia toe fo'i galuega ia o nisi fo'i malaga mai si o tatou atunu'u i le tulaga e pei ona iai ia le fo'i nei ia tulaga i fa'alavelave o aiga ma liu o tulaga i faipoipoga ia o aso fanau ia o a lava o saofa'i pei foi ona malaga mai so tina ia tuli hausia ia e maise le fanau pe ona iai samo nei ia ua lava ia le tulaga i nisi fo'i o fuafuaga aiga i pe ona fuafua iai lenei vaiaso ia lea foi la ua i samo nei o le fa'alua ai lena malaga mai ia tuli hausia ma le fanau fo'i i samo nei i tulaga i pe ona iai ia tulaga fo'i lea o fa'avelave o aiga na malaga mai le maliu ia o siona uso fo'i pe ona fa'atautaia i fagali'i ia fa'asaga i lea ma le pito mai o le malae tapolo i fagali'i ia ae fa'asaga i fo'i ma le tatou malae va'alele i faleolo i fagali'i ia lea la ua ia fo'i samo nei nisi o malaga mai fo'i ia i fa'avelave fa'apena ia o nisi lea fato'a mo le avanoa e malōlō mai galuega i atunuu mamao lea la ua i samo nei ioe ia ae toe avatu ai fo'i ia fa'amafanafanaga ma fa'amaisega ia aiga loto fa'avauvau ia le uso ia pei ia e maise se uso ia iopu tatiti ia ona o le vala'au paia le atua ia i le tamā
ia po te mafo ia tatiti ami tuanai moti maola ia na wala au iei lona matai i le nava ia so ua tuana iatu ia ai o loo whaatali fo i le whanau o loo tangi mai ala ia loto tele iai whaamawhanwhananga le atua ia inga loto whawawau uso tua whawhine o ainga o wō mapaanga ia whasino fo ia i ia te i la tau po alo ma i la tau umai tau i le tamā nei ia tatiti pe ona wala au iai le matai i le iwa sfulmo tupu o tausanga ia i le afio anga o ne iafud mo tele salafai ia ai nga tai leo nisi o fata o tani ai mai o le tino i tono o maota malawa o ainga nisi o mafuta mai i to tonu o maota ngase o fia lavale i tuar ke lope o e mafuta mai ai ia i maota ngase i Samoa nei ia i tua i ainga ma lore soi fo manuia tatou fatasi le nia fia fita tatou proklame whanga solo kota marwhare o leftua wha mau i atu proklame matango fia fo i peo na whaso ai i le tatou tauta iae ia manisi ona e tatou proklame na mua atu ia i tatou nunga ia na amatarelei mai na i proklame na ia le tatou wha moe ia lea fo i la ua umare taimi o kota ia i nei vaenga toi whapai ai mana isi o vaenga o mana o mia na whai fo i tatou whasoa ia ona tapuni alo ia i foila ia le wa e fai o alo ia sa muna tu le fa ngata to ofisa wa kasiale kuso mele e kasiar kusa o me amonia e pe ia kasiar ka ko ofisa re ka ku nga lu uma e faso solo mar kiuke uma tu la e pa ma mo fanua ia fa solo mai ia savea al waku e tauta ia e ia yo la foi la uma le pokala me wa le na fai ba pokala me la i Los Angeles Lau America, ka ilo po eira ia ka kile ilo ka ika kiora talofa mo maunga manatulelei le la ke vai ku foi wa vai ele se ala kalang fa ko po le la wa wa mai atata ya e mauti noa na la pu e mangele live aseta ale ai la la pu e mai ba la mo makalang wa fa la kong aseta ma Mr. Falai u live e wala vala u live nga kasi e lo mai e ka pule ka boss lai Yo, le la ke vai foi. Nga ka ngu ua pu e me male live a Mr. Falai. Yo, pu e me male live a Mr. Falai. Ore ka ngaka leo ke kilo iai. Pe fa pe I fo I pe a malanga ese mai ai fa muli le posi le ai. O manatu le. Yo. O manatu le langa lenga mafelo I manatu le lan malanga mai ai. Porta usanga tu e yo na tua. O ke rei vaaya ka ilo iai ke ua ko ngā mea fōilele ke ua visi wha solo a koa ai o ke rei vaaya uia o pu ese live o manatu lelei e o fo ia le a tau a lea Nielsen temi fo na malanga mai ai ia o tui vasa e rei pu a la wali I e kōrua asiata ma falai ia la wa vai o mga pu e male live a falai ngare la ia va vai foi saude live a asiata le mafuta male uso ya falai hai falai malon malanga manuia yo ko sa pia le fa felo ai ngalo ya falai nga mo inga kwa fa sanga malo longa wa le wa valu minute te ai tu ras fulma lua le vai luanga le po California le mafuta male uso ya e masoso na fine le na to malanga ya male mamalo fa malanga ya to fa malai ya la valoa a fai le wo ka wa le mafuta mai le fa tu falai ya le mafuka mai falai lai ole ile mela ya piele la to fa ngamlang awol pole yo ya fai lo se maro longa falai yo fai lo se maro longa yo la yo kilo fia moele umio fa ngamalanga I lunga le ea nenga waku wai wale ma fa ngamoe se longa fa malie umaya inga yanga waku wai ya ai fa manuia tu la uso mamia tele fa mo malanga tuai vala ulia foi ya pe ona ya ina tunu ya o to foi o fa fon mai ma tapu mai tono America ya se ava no le foi o foi fa ma popo e nisi o tatu fa mo le pe ona vala ulia mai ko lua le e wa ku kusala fa la ye wa ku kuka ai vala ulia mai ia to fa vai malai o ia la ku MC ya wai ofisiri le riska o larfa o mio mero wala o mafuta mai mala usamo se fa mo molia o larfa o mio le MC o larfa o mio le MC ngale pese ngai mio MC fa berkala lo bakwa o le mic check
Ula la kau sio po na fa u bio MCF ma lo mo hey wai leva ko fa sala lau ko ke le ko i lor fa u bio MC o le mic check yo mic check lo ngor sia ki o mic yo tu langa la e vala u dia me sia ta la ko mic check mic check yo wa le fo ina malanga mai ia le sui o le tato le tio lau Samoa por sunga ya leota le na malanga mai Samoa ni mato fe lo i tato motonga ya ngale ai se live a leota na faia vai o le malanga mai mar fartua o ke le lo fo ila ya la tope a malanga mai pe fa pe i wa le me le wo longi ya po le ale ve velo ka ko ngai le ku par ngai ya makau kia kanga o ar kai me la fa pe ya se longa i oe ya tina fa kwa ka ko mingoi malanga fa pe ya lea vai le wa mau me tu sa mau ya nga kongua o le master le o se fa mo master of ceremony pe ona ya ai la ka ko fa nga pe le mic check le fa me lo makua ka ko alwa pe le mic check ai ole au kuro le master of ceremony MC ya pe la ona ya fa mo malanga ya suane matala awane si tatu watunu ya o la tau foi ele i fei loa ya ile awori ya o i foi se ko for barbecue ya ma i fo se pu asata ya male ya le fa mai mista fala ile o malo si asiaka so ya nga fila ka nga kava mai asiaka so ya wa malosi fa maria lupe matsila wa malosi ya malosi lele el waku el sa loco manatu ya fa mo boy o le va venga su mai kapungi alo ya ka ko ofisa pe mai afo fa so ne fiafi ya atu langa fa filo ya toi po fia lava ni tour kelope o mafuta mai lungor tato Facebook lungor ka ko YouTube ya o kota ia o na tato proclame te tele ia fai producer ya le bola vea toi man tato proclame o vanga o stona i pe ona lang sua i company mo toka ya fai producer le foi na malanga mai ia le sunga ya Mr Falai mamoni mawina ia le producer lo fa foi na tato proclame i samonei ya o le proclame fo i pe ona malanga mai ai le suyo la sa mo ya leota ia le fonga sa mo mawina ia tu langa o le tato producers o longa lue tato proclame o ma ua ia mama naturele ya mare uso ya mus mar faso ia ma ko ia langa nga makwa o ngai me ia be la nga e makwa no ni da ma ko ia me producer producer ma ko e polo kusa ma e polo kusa ma ko e fai ma ko polo kusa ya alu ala ia le ola arka me alo wangi i mane me yo nga ya ai fa fe no i se tatu watunu fa fe tai fo ile lango sua ya ole tatu company le motonga ya ke la vai me la le se senga la le o me wa ke wa kwa le la tatu company ya ona fu malanga atu ia le fartua o le fionga fa longa por le fionga le pule ya le fartua ya la tango mo misa sufari ya male se alo foi fasino i pulenga tatu company ya salama raya la bo aku ya tunu mama wa foi fata uma masani tatu company wa la va fa le ya tili ole au nanga tatu company ya ma watu foi fe lo i manisio company fai pa anga matato botonga ya wa lava le au mai o le tulanga ile mana o mianga o sio tatu tunu o kela kulanga leila ene yo la malos se yo re kala le kusol melia e kupura wori o Mr Falai ma seta o le fionga falo longa ya lupe matasila po le fionga ya sala ile kupu ya vai la o masangi sa kupu i kai mia fa kwa fa ima malanga tina ore ar kai mingai ele o ko kupu ele o ko kupu la eu quero acula fia fia le uso le ise me o fale tonu pe ya foi le ngofo mai fale tua ma tau a fatasi ia nga ruenga pe ona ia ya ai o tu langa na
pulea o lua gidua kala lo fa ya kwa un ngai mo li mau ma fero i malation ale li pulo tato company lang suar motonga na leila le ai se me tupu la ole actually ko ba ai de se ko ba ai de ka so le malanga fa ko ai akile ngama lo si so la fiona le pule ya sala yo fa pe ole me ya po le fa kwa sa loko fa pe ole me po le fa kwa sa loko pe mata le ai la le fa sa kala langa le fa kasi ma tu loma yo i fa pe a foi tu loma po le ai o le si le fai video nga le ya o tu loma yo e pu e anga video ka ke fiu ka ke vai fero e pu e anga video ai ka ke no po fer wai le vi foi on Facebook ai ka ke no po ai la send ya le awa maka ngo vai ku e ku si kala ya ngai le wa maka feo ai me ma video tu loma la wo vai ku maka share mai lungo page ara ku skala ya ya ia tu langa pe ona ia video sunga ya tu loma renga wa yo pu e fiu wala tu loma fe alofa langa no lo la ke lo le enko renga pu e ko ya ngambia ya tu langa na o mo fa sa onga Tony o sala wa o sala le le pula tato motonga o ma de sikara lo makai mai sa to tongi fo ia le fati no ngo matai le sala le o mai mau le sala le avele ilo kanga ele ile skala e so ya kula le skala e se ser me ngaru avele le skala bai ngaru muringo ai la kuaru le skala le mere le skala ingo au banga fo la kuisea ma au ma au fai funga e so ya ngale si wo ke pasia kula bala au ngai ya fiafi la bala au le si au fai funga mo ngai la ke pasia fa mai o i kanga va ko pe ai po sa o ele mero ke fa longo ko o bimbilo mai lo fa ko fa mole se ko se ki fa o ele so fa ngai fa mai o le i re ngon o ka ura makaida o fa ko ai o le ala se se mele le si kala ile makai o si ya bo sa bo fe ka ura se a wa le ai ka la fu makai tu lo ya so fa ai le me mo ya o le ai ka la fu makai o le ai ka la fu makai ai la ku foi ele skala alu ku le skala le me o ye fai wala au fai funga male ma me o fai wa foi au ku sea male au fai kui ya ya mala fai kila pia ma futa va se uso ya mat wi alo futel mo ele uso male ainga ma fa nau yes tai mi mlanga mai foi tato fei lo ai foi sa mo nei pe mlanga mai asi foi ia se tu ya ma si lo matua la ma lo si lava ya o le sunga ya tun mafono ela matairata ya Tony o tu langa na o le reporting na le wa batu ke fa pera o rio asaka ai foi o yese me o fa pe o fu ngale fa ngongo ya rupe matasila me o le malanga ku fa tu le ai langa fa mai sila ele fo ya chau ele fo ya chau le malanga ato fa tua fa muli company ya o le mera le wai na pa wale me wai ya se uso fo mama ftanga samone mo le mo fo lava no e masani ona ma o i makiasi ka ko ngaru nga ya yo fo malanga lo ya fartua ya tu ato arta mi o le fionga fo le pule ya va ai fo i or tato ngaru nga ya o fartari malo o le ofisa o tato me afale o masini o loli o tato vai fa le natura ya e mai so nisi malanga tu ya fatala no tu langa o ka farsa i malu ta puai ya le na wai lunga la vor tato penga ta fa ilangi fa la wilo tato company o le motonga funga lei ya le vai aso nei le yer fo fanga e taunu o ya tato container te tele tolu ya mole fa maria ina o tato watunu i nisi o loa mana o mia nisi fo yo design fo nisi fo yo o swinga i lau ai ya mai se ya ole tau mafai o tato fala ele o fasuaki ele o fasuaki le fionga le pule nga o ya le nga mamo le mawinga ngei wa ese ha fo inga le wa kere lo fia mingo ya me masangi ai wa poloka o bala nga malanga mai fartu ia wa nga sa fartu ngei le malanga me Mr. Fala ide ngo mai i skafu sa wa fartu no va i de sistema tato motonga fa noi fo i ya lo fa sino fa lo longa se kilo le system kusala la mobile system la nga sa mua e lua va ya so le nga sa wa
ai a vaku le pepa o mari poki wa ma ua le fai a kori poki. Lua vai asong ko kongi le motonga. Ai ngau le lua po nga moe le motonga. Logo winga. O lesi se furu lua aso. Wa se furu fa aso. O lesi se furu lua aso le lopo fenga moe. E le lopo fenga moe e falai. Le lo ka ilo yai wae. O le foi nga su e mai nga yo ai nga kota. O inga hale li le farkari malo. Wai. Ia fa pela wa le vai fo mai son. O le a foi nga e fiu fa ka ya kwele. Ya le sia ke ngere li poke farkari malo. Ha le lua foi po nga moe falai yo. E pe ya o me ale li lo tu loma. Kasi nga ya malanga mai ai lua poke ko kongi. Si fi pi fa ma saru ka ngaka ma. Ya ai o nanga na tato motonga. Yo le nganga lava ia to fa fetai atu si o tatu watunu. O lo malanga mai atunu ma mau ma fa nga ina le onanga. Ya e o mai lava male male tala e mo moli mai ya na fa longo po kalame tatu tauta ya le o mafuaina o mai lango pisinisi ya ono le lango sua fo i tatu por kalame ya na fa longo fo i le sunga fo ya manatu le lei na fa longo fo i ya inisio tatu por kalame ya o lo ta ua le tatu motonga ma onanga na fa longo fo i ya ile uso ya sa mo finau ya ele ngata fo i lea ya ole sunga ya savea ya na fa longo i le tele o tatou fa solo i lunga o penta fa ilangi yo ya musta man ya pe ila ina le na mafuai ona malanga mai ya mau mai fa nga ina le unanga tatou kampani o motonga ya male to tele na tatou malo na malanga mai ya na o mai lava ma fa mautu motonga ma pu ela to live fa fa tele lava ta ma fa promote tai pe for to fine ya fui mono li anai ya pe ona malanga mai foi i samonei vai tau si nga fua ya o nisio tato malo se uso foi ya kapeneta ma se on fartua ya Audrey le o to tali watu na malanga mai ta fa si nga fua ya o si ufanga te tahine tonga yo ya sa pati futi mose ya na malanga mai mapue kusa le nganga foi le promote fa iloa tu ya lato woma lato paanga le aya sisino fuanga pito silio na manaya ile tulanga i pei ona iai ia le motonga o tui loma nga pue anga video o kiri vai nga share lunga ale esele i kula us voi ri kula wala kuskala ngila share mai la promote mai video ko yo na paulo se fa no no se yuma wo o tu iai tulanga i tato motonga la wai lunga o tato pena ta failangi e te anga ia le tato Facebook page ya po le tato i tu lau foi ile e pe ona iai i le fartari malo le Facebook page ale motonga hotel ma le motonga upholstery and furnitures ya e te mai mo iai ya ile tele o tato o loa le lawo iai lunga i nama tau ya ele ngata foi le to fa fetai atu ina e tato paanga o lo tango fi share ia fa ala wi lo tato motonga i lunga le Facebook ya pe o to fine ya ton mafono ela matairata Paula Smith May Avito ya mauto u malava io mauto u malava fa fetai lo to sauta ua fa fetai me uma i le to lango io nisi ele balanga mai ya ai na o mai lava ma o ia na tusi mai lava ma faafetai mai tatou kampani o le motonga isi taimi le lumana yo mai Anastasia yo susunga ya tu loma tanu self ya so to fine Anastasia McFall ya pali Marilyn yo ya male to tele o tona malanga mai ya ma fatau ina foi ya la tu lango si tatou kampani o le motonga ya faafetai foi si amatou kampani tau amata le avea yo ile sunga le pule ya mase Josh mase ya walava ia le tawa meina o ma wai fo ina tupia nei tato alo mafanau la to e ta le no musika i samonei ya le na wai lungo tato YouTube ya mo fa ina mo wana seleni ya wa le ha lava ko inga kupia ka ku ke mo ka ku ke fa fe kai ile tua e mo i fa tai lava tato ta langi yo ya ai nga tailea ya o tatou te fafo ya vi inga ya te ia ile to mai ya e mai se fo ta pena ina o sia fo uso
sia tamari io nisi ia la wo ala to wa mo ala vana ala to se le ni pe o sunga na tu le ia e pe o matou le ni sa mo ia pe fa pe e na fai mo sa tu pe la YouTube usu sa pese fai sa tau loto ia fa matala sa fa ngongo o se palolo mua ia po se palolo ele mua ia e tu lungo le YouTube ia ma ia mauti no mo wai singa o se leni fa tai le sunga ya mase ia e fo to fa ma fai ona fa tu langa se mele lei fa fai ngofie o le fai ngofie ia tau ia la talmonia o le fa fai ngofie ia tau ia o le maftanga ma sunga ya mase wa sa ma ia fa tasi le precise ia le la fa tai fo le precise le taimi na mato nga do ai ia le na telefo ino na sao ia tina o sho fo ai na la no muri tamare o mase e ta ma tu lava o tele fa pe o te la fila tole la okay from kala kwa e ala ngo muri kamale o mase o company e to New Zealand ia o kanga fo ia nga le precise nga pala lang ia ia se vanga ai de sunga ya mase o Samoa ku so wa uda wole le fa Samoa le ilo mase Josh mase fo ile ke vidia ko e ngangu me mase o fa Samoa o le winga fa talanga ia fa ngo fie ia fa makala o se mea fo ile o te mala malama pe au fasili sa o di Samoa fa mo se fa mamna mama le mele wai au sa o ke fasili se palagi ia o pe ka pe ngalo musanga ka pe ngalo ka fasili ai sa fo le kari ko ki kia ko ruwa ya so o fia mala markat ai fa tai isi ta mari ele seru foi ya ai wa ma fai ona tu fatasia fa tai e sunga fo ya misiruki soa ya lango fo ya ta fai ya ole to fine ya pali in Maryland ya ai nga tai le to tere ona ya lo pese so tatu watunu ya le wo mato nga wo fatasi la lo le mato company le ole avea yo ya nga tai le ta wa mai manisio Pacifica ia matou te tautua fatasi la le vea ia o le tulaga lena faafetai na tatou company taavale totogi rentals ia o loo matou galulue ia pe ona iai le se uso foi ia feo pira i loto pā ia ma le Grace and Blessing Rentals ia o le tatou tautua a le MS Rentals pe ona iai lana tautua le suga ia alovao ma se ona faratua ma lanofa alo foʻi pe ona tautua i mulifanua i le kalapu po le farkalapu ia po le pā faasisa faasiga malosi ia lai mafuta mai ua paau le lopo igu se vai somalia aua paau swim ia i le tatou MS nightclub i o i mulifanua ia ua lava tulaga foʻi mo meo saʻiliga tupe e kalesia au talavou ia au kilikiki au lakapi o le a lava le faalava totoga e manoa lelē faisi saʻiliga seleni na i le MS rental ya MS nightclub o lo yai mala unanga tatu tavar totongi i le malava alele faleolo fa va malo ya wa la varta tu ina o tatu tu no malanga mai ini sa ta vale la la varta ngata vale ya o le AA rentals ya pe ona yai fo ina tatu o mato no ile pea ya mo ta vale so o se ko inga ka vale mai ar ka mai ka vale la ki se ya o ai manga o se roli pa se furu la fo e mo marka mangai o le i kako kampangile le AA rentals i se mato afiu anga fo ile pea ia le uso rental pe ona e fo lana tautua i se mato afiu anga fo ile pea ia ma o ni malava lele fa va malo i faleolo ia pe la ona i tautua na so tai mai e inisi le wa mai ona ta pena matotongi o la to sa wa fo i el malanga mai le usu fono ar conferenisi ale kalesia me totisi i le masina fo ia onisi le malanga mai le sa mo ta pena ia le api fo i mo usu fono ale kalesia me tisi pe a bien masina fo ia o le sa mo nei nisi ia tu langa nai tato ia tato fa la wi lo pe ona ia po ia manai company fo o lo ngā rue fatasi makota i sa mo nei ai tato tele i ai ka ko kere yo aku la ile e bo muana batu ia si fasi silanga le mai le tato a inga fatu tu ile tu sa mo tasi Wellington yo a inga fatu tu ile tu sa mo tasi Wellington o le tausala o le tato tausala ina stonai aso lua se fulu marifitu le masina o uni yo ya ma tote fatalofa ma fa feloi
atu tupu matamari o se o tātou ainga fast i Wellington. Le susu ai o sunga i whawhengainga mawharetua o nai lau wau sina o se tātou mawhtanga. E maise, le pa ia lasi ona tūlanga wharupea. Ia, ole a whataunu uina le tātou tausala ai tu malo i le aso to na nei aso lusun marfitu o Juni lua fe lua se ful mariono no asto na yole pe wa le aso se ful marfitu le nei yes o le asto na yole aso fo ya ole tato tau sala le mo tu malo lima se ful martasi ya ole afa pe ona fata no wena ya ale tato ainga fatu tu le tu sa mo tasi Wellington so mai mai tato fia fatasi le aso awa so tatou sao mo le launa oina o si o tatou whainga malo ai mai se ia si o tatou atunu pele i le anganga o le venue o so kango aku i vai aku le media o le venue po no whanga whai ai ia Saint Anne's Hall Catholic Parish of Wellington pesa o le media 22 Emmett Street, Newtown, Wellington, o le astona i lusu marfitu o Juni lua fe lusu maleono i le tūla sifuru martasi. Ia, whamanatu atu tūlanga masani, mo la tātou whaamalo stino, ia alofangia ia momori atu i le alii, lo tau soi fua lau le lei maso mato wola i le aso ua ato whaina, mo le tātou whaamoe ma le anganga wha alo tele sainia teitei fono, ma le laulau o le fast ainga i Wellington. Ia, o le se tatou whaaringa lea mai le tatou fon whaavai. O le tatou fon whaavai lea whaleata numera wha. Ai kako kere i aku lai kako fon whaavai. E mo muanga wako mo mua tatou whaaringa lea mai tatou i rei tū lau ar tātou malo, whasir silanga whalau ai tele, wala auria mo le whalau i loa, whalau ai tele ta iala mo lumana i manuia o Samoa, lua ono fitu, lua oto tasi. Ia, aso lulu se fulmar fitu o Juni, lua ono, pe ona iai, ia, pe ia o lewa, le so ngai le nga mai le mea ma le nga fa lo tele fa sisila tuai o lo fa nga solo pea le fa la wilo tatu ta yala mo le lumana i manuia o Samoa o ono o fitu o toru o ile lu o toru tasi e pei ona fatino ai i upolu masavai ile vaiaso taruai ua toi fuafua le isi tatu fa la wilo fa la tele mo upolu nei e mo ai le avano o suyo nu ma la fanga fa pea le atunu e mori mau manofo mana malama whapea male langalango sua i le whatinonga o le nita yala astonai. Astonai rwa aso nei aso lua sifuru o Juni lua fe lusu maleono i le tūlai se fulu tai au o le nofuanga malae o le ekalesia katoliko i lotofanga. Wala auri atu i tu malo ma fono whaavai au fiai ano amaa wa au fono ti a le ipata le pa lotofanga fale alili ma so se tangata nu e fia awai e ta ua lo tatou awai fatasi i le fa moe mole fa ala uloina o le nita yala awale no fosila fia e le tatou watunu ina ia la lango fatasi i le fatinonga o le nita yala au tu o lo tatou malo mole ati nae o le tatou watunu ulau tele mole isi lima tausanga mo nisi fa mtalanga fa mole fa sotai mai toi pangayalii i le mtanga luenga o tupe i le telefoni tolu fa tolu lua fa po o le emaili joy.pangayalii@mof.gov.ws ma le anganga fa alo ya o sao le titi maeva bifem ba ai o fisasilio pulenga tanga luenga o tupe ya ka kwa klola ia le fasisilanga le ar se tato tu malo faleata le fon fa vai faleata numero fa fatalo fatu le paia mal mamalu o tato tu malo le nei vaenga o le aso ai fa mole o tu inatu le nei fa saralaunga mo i lato uma sa fa ai loa mo mo atu i lunga o tato tu lau le nei o lato swafa
Ai le isusu mai lava i le tātou ofisa. Ua toe tu ina atu i lalo le lisi o i la tau nei wha mole. Susu mai i le tātou ofisa. A wā le toe to tongi ina mai. Te toe whafonga mai le vaenga lea. Ua toe tu ina atu i lalo le lisi o i la tau nei wha mole. Susu mai i le tātou ofisa. Le ofisa o le fono wha vai. A whaleata nu mera wha. Po le whionga ni ngā matua ya ale mena ale. Ia, mole wha moe moe, e toe to tongi ina mai tupe, sa talaina wha alua, tapo claim. Mole tufa ina o le taiselaudi ma se fulu back to school project. Ua tu ina atu nei se ia o i aso torus fulu uni, e toe to tongi mai ai nei se leni, o na wha matu uina atu lea o ingoa nei, i le ofisa au tu mole matanga luenga o ngafa manipuloketi nei e whaia ai le lato whai unga i luma o tu la fono. Swafa nei o Vito Siosi o le o Safune ya o le sunga ya Mikaele toa mouta Ropeti Tali toa mua Vatofu ui ese Saina Saina ya o Oliva ui ese Saina wa o le ngol ka sa onga le ngol Saina ya le tatu alua le fio anga Saina ya o Taseta Marafoni toa mua Kenny Siliva toa mouta o Charisma Apollo o Saina Karina Apollo o Saina Teresa Tusi o Toamua Larry Tusi Toamua Le Josefa Kamuta o Toamouta Le Uo Tayoalo o Toamouta Tamalominga Toamua Sarona Alepea Toamouta Denise Alepea Toamouta ya o Gospel Yoapo Toamouta o le mele fa pe na mai ele tatou fasalalaunga lea mai le tu malo o faleata numero 4 le tu fanga foi le tata se laudi mas fulu na tu fa mo le back to school project o le tu langa le yai e yai la ko le wa ku fa alua ia le wa mai foi ge va ku fa alua le se laudi mas fulu i le tu langa moni ia o ma kwa so kula fongo al mele e so kula fongo o le makua ia afia e le kura e kukusa ma le mea o lo palo ka falua le ala mai tau watu i le tūlanga peon au mai ai e le fono wha vai a whale ata numero 4 ioi o le ai la kou wakala wha alua se laudi ma se furuta la ioi ia le ala ua wala au mai le ofisa e toe fo atu e toe to tongi atu tupe nei ioi ia awai e fisili fo lota ma fau pe le po le ale lape ile au fainga luenga ai mai se ila to lo nga lu e tonu fon fa vai ia le tai fono o le fon fa vai ia ai mai se ia le CEO ma so committee o fon fa vai le ala wa mai fa la o tele lunga ina ia to fo ia tu ai le io ile aso toru ile fa un masina le nei ia ona o lola ia on mata upu i luma o le fonga malo e su tu langa lea yo ia ele le fo yang langa ele paleng ele tawi o i fo ko ngi kupe ko fa fo i ka se laudi ma se fulu o le me fa la tala lea lava ke sila fia wa umanga kala lau se laudi ma se fulu kala lea lava wa e sila fia o lea wa umanga kala lau se laudi ma se fulu kala o lea wa e ko sulu ai o e ko au mai le si se laudi ma se fulu kala fa pe la ele mafai ona to siaki e official fon fa vai o le mele ave elo ma fo fa langa yai ia e pe ia na mai na o fa na ula lo se furu to tau sanga e mafai o kala e ma kua pe ila ma ua o le mafa nga ula iki le ke ngi la iki ia kala mai ma ua le la ku pe kua o lo wakari ile le maresi mai ka ile nua le nga o ala u kala au ala we kala ona lana au mai i le tūlanga i wha mamna mai ina a le siri la o le ana me wale nga kala wha alua o koungi ioi o le ana me wale nga kala wha alua ai mana tua fo i e umanga kala maka le lima e maka lo lima fa whianga kupu le mea ioi
Awai luai tu kaki kilo yai. O po o se lape i to tonu foi o se lape i le ofisa fon fa vai o le lape ai ia ke oe a le nga ya kala mo la se la uni mas furkala le wa e ko fo i mai e ko e waku o le mea kongo ala nga ka o le nga hoi ioe o le mea nga fa makala o le nga hoi le o le mea nga ioe awai o le mea moni ya le wa e loa le lei wa uma kala la se la uni mas furkala lono winga nga fai ma le loa le lei e ke koe alu koe kala mai. Ioe. Le ala e tu sa fina ngalo la tunu olo tu si mai ma so foi vai vai. E fa PI. Ai e fa mo mo se i mo se so ta inga male. Le tato ofisa foi o fon fa vai. Se yo wafe ya se ofisiri po le ale ma fuanga. Wai a mai la tu se fa mam na manga. Ai mo o tou ya mo mai ona lau atu ya. Vai o le nganga ia o le fon fa vai. Ia awane yo o mata upu ile mtanga luenga leo moni sa i ringa ai le leina to su atu to fa fo i se laudi masuta la yo ko halo ko kongi ko halo ko kongi se laudi masuka la awa ele fo i ko kongi ni melia ia ele ngakala nga avelo wingo ile ofisa leo mo so su enga mtanga luenga leo ai o lea o le apoloka i rola mawe wa le saulo ngore lisiria o umala fa mangu yanga fo fa vai ile anga ile rumanga e mau ki ngoa ile ko e mau o se mea ai le leilo walu ko kongi le melea alu le ofisa le fa pea o yeisa fa pea o yeisa ku per kai mingi susu le ofisa la fa tali mai ia le ofisa fon fa vai to malo fa lata numero fa ya ke susu yai alu yai talo sanga yai fa yai marie ya o le akam fa ko kongi mai ya ai se i mawar tupe i fa ngone nei vai aso ya por vai aso fo ia o se tulanga va pe ona mali e fina ngalo la tunu lo fai mai ia a fa ia lua kus folau pe lua ia mo meu pe pa fanga o nga yo inga ia wa fai o nga yo inga so kula fongo io pe lua la pe pa fanga lua ia kus folau pe la lava ai ti la ia waka e so kula fongo la nga yo inga wa fai ole makwa i so kula fongo ele ngata wa e fa se ina fa mau ngal malo wa project al malo o fa mau ngal malo le wa ka fa se yo ai le ngata ile o le kele o nga yo inga ye fai makwa ke le ala fai yo ya ai o tulanga na e leo na fo ye avele to fa fo manuele yo o tulanga ile i se tulanga pe ona o ai ile tato ile official leo ia mata upu ia nei mai ane wa ia fiere tu la fono ma fu mai tu penei ma fu mai tu penei ia o le ala fa tai fo ile fono fa baia fa lata number fa o le o ma faina o mai lunga le melia le mea ko wa le kai fa apea le mele ka fio fia ile se fa amalie mo mua ile tu fanga se fulu milion na fo ile ale tu malo sa fata le ko inga me fa apea wa ole mea moni ya ole popo lenga ele la kiki le afe se lau ka ala ka ko kas afe se lau tala pole 1100s ile o se kupe la kiki o se kupe kele ai ole winga fam talanga ole ai mai tau watu ile tulanga e pei ona ngaru lu e ile komiti o lo fito i tonu malva ainga le vaenga le o la ka kia ai ole mea lese siaki mua ia sao tangata ave yai ia awange ia inka ka fa balea langal sama kala ngo maresi ri ia mato ainga o kere fa pe wa inga nga vele ma me e polo kai la kala ngo ko nga me fa pe already mo ke ya le mo sa ai mai kia ledi on makuai fa mai la me wa rin ka fio fifu el malo le mako se fulu milion nga mai la me wa rin ka fifu el malo nga mai e ngiusila mole iku malo fa kwai ya e ma ya ro wa ke fsidi malo ai ngo kon fa ale kan o fa kwai yo ya fa maka nga tu lo la va le pa yo le tu malo e ali ma fai pule tu lo wa fio nga fai pule ai o se tu langa pito sili le na matango fie masao le wayai le fa so al malo
le va pela ua pule le malo le se fulu milionga le ai fa ku ai ku o ma fa fa nga la nga ke fa ngo fa va fa fai ku o ma fa fa nga ke kala ngo fa va nga fa upu fai a le wingo fa mtalanga o ngo sai o lea ia ka haka ia wa maulu kongu e fia mawangi la ko ka ia fese lau kala a ele o ngofo i safaka ele o ngofo i safaka pe ia wa o ke le ngofo i safaka ele ai foi la se mela le ngo walu foi safaka ela ia o lo ainga o safata ainga lo tina e ai la ka ka wa mangaku o le a maulu i e mawangi la ko kupe le ai o ke fa ingoa le nganga yo inga o se kau fa balea ioi e le fa pe ke ngofo kaulanga le ke ola kaulanga ai la alu fu ke maulu le kupe safaka ioi ele se mela i lo wata tonunga ia lava le ono sai tu lo wa se uso matano ale winga fa talanga e ka kau nga lava le ono sai ioi o le ale mele kupungi o le nga lue le komiti o mantofia e kau fa mau popo ia lava ni fa makalanga e fa ai lo mai ai o ka ngaka ngi o ka ngaka kongo re kumalo fa maruru fo i le tuai mau o le tau seleni yo o leo wata atia tau tupe a o tu langa e pe ona yai bai e halanga nga kupur fa olo a kaua yo tau fina ngalo langa fo yo le malo si mare ku le fa le anga isi mo fa o ngar 1 milion a sa faka e fa ye tau fa le anga le malo ya ai mai se le si le ngalu le palo ka le mangu ya mai le nga makua i sori pala i lalo e se tasio tamari le sau pe fiere o kele ma kio fo le ma o le me foi ai lolo foi ingal palo ka lo lafi fe o lolo pe ku lua le me lo ku le le muro le ba makanga a wala fia sau fia ma le winga sa ai fo tala a wala fa nga fu ne 1 milion a sa faka e fa por kiki e ko fi dangalo tasiale me fa longo ya ile tu malo tu lo le pa io le tu malo o le fa nga malo o le ka ma fai ana fatala no sui o komiti fatala no am tu stala de nam sitting ia fo e tu stala e winga tu pelea o le mea le tau ma fai ina ia mauti no alele ina ia mauti no alele o re kupe e aru kongu i kagaka o lo soifua maola i kukongo safaka ioi ia aru sa o le selengi i kukongu o le tu malo safata ma futa mai se o to fina matua ya kisa yo e faktayasis ma tabai ya si mo wa se taimi pisi lava ya afia foi tato ta la no foi ya pe foi ona lewa ngama ko ngan luenga le lama ka malo lo yo e tu langa na le fa fonga so tato watu vai fai o lo ke ngo foi safaka ala ke loa ka ngako le inga la le lema ka kwa oi e ngo foi ya pia o le wo mai manga mo ngira ko kupe i lan me kupu ya kiau ki ngalo loko wa le ngo fo safaka ala ke vai ka ka le ainga la le la o mai su e ngira ko kupe i ai o la ko e ngo fo ya pia ele ngo fo safaka ai tu la le winga fa mtalanga ese le ona wa fa ngai isi va nga fo ile pe e o so fa ai ana me moni a safata moni ar tala al malo o tani fo tani al malo le nga wa ko kiki ama e ata penanga na o mian fa mautu awalanga e kupu le ko nga mele pe on mele o tupu ya fa leta numero fa wa kala fa alua kupe wa ku si kala fa alua o le nau ta inga awange uma nge kala mele wa kele le ska haka e oki oi na le ke fai kio o mea ia le wa o mea ia le pui e fa tino ngar komiti ina ia le lei fatino le fa so ina marta mo fai ngor to seleni to tele mali le sa no ngara fionga le pale mia ina wo mai de vai nga le fionga le laudel mali toa marka peneta le we termine mar fanga malo mai e fiar men ka o vaku ma ko ngar family yonga o mai loa il pai inga talwai o mai loa le ai ave akor kupe safaka ia to mari la ele o fa pe o fa yakule malo wa ele ma se me o ma o malo o ki ese mai ko 1 milion o le nganga le malo ia le lei fa sos ia tofu sia ma ia tofu sia ila to o no fo to no le tu malo
Io ia tofu sia ila to lo no nofo i to tonu le tu malo ia le mafu kwa mai so to fine ya misa mati le pule pe ona ye tatu proclame le foi time la fiafi ia la fo sa haungi mati o mati le la failanga show le fa mo le malanga toia le to fa malai mar sunga ya Mr. Falai o mati le la usura pese yo vai o ke va lo kala ka unga ka le anga leo o mati o mati mai foi ma peringa e ka fioro lo mai leo ana le African sen e fa tai tu ma fono leo fa sa o me tu ma fono e le fa e lua yes le voi tu si mai ni si le ala wo mai le fa nga ma lo le la uden mani to le ai ave o marku pesa fa or kupe ia mai sa fa la sa o to sa fata or ko kupe ai ele o yai se nga ngole malo ka ngo oki ese se mea le nga fa alu fa solo nga mua e ta ia feta la tanga te to tasi mai ale pepe ka nga makua logo winga fa ko se fulu o le ngari mala fa ko avalu ia vai le ia se ngari fa pe ko dei e ko alu o mea ka ngari e ko alua e ko alua fa feta ia te la to le wa fa ilo mai sa le te fa sa o tu ia tala kota ele fa miliona 2 miliona na pasi el fa nga malo talwai ele pulenga malo pale mia talwai mane ka peneta sa ia il malo tausi ave le 2 miliona ave le 2 miliona ai o mai la au del mani to le ai ave o 1 miliona le ala na faida fu le tu fanga mua le fa soanga mua e ta ia fer tangata ba ia tunga le fa nga malo le fio le pale mia marca peneta e ke ler ku pene ko e mai le ala na e lo se tofa ko e ku farka i se lau i lugar ka ia felea le ala ua afe se lau tala to e pau ale mele fai ia manino ia nofo tonu le tupe ia te ila tou o lo soifua maola i to tonu o safata e le au fia i sa faka lewa fai ava mai pia e le au fia i sa faka lewa ngofo kanga ia pia le anga pa loka i falea ka le anga pa loka i vai maua po le anga pa loka po lai savai e le au fia i fua ka ko ia lewa ka ko ngofo ai ngo kai ko rua le fa kali sa kai me ngo ko sa va nga piko mo weska ko 10 miliona ar kai mingi ele yo le mo wale le fa man ya sa fata ono tulanga ile va ale ya peila o tulanga na i fa fonga so tatu atunu ai mai se si o tatu tu malo se ono sai wa ia le fai mako la la fo fa pea wa isa wo o pu malo o isa wo le se matu tu malo sa fata o pu le malo le malo le o le fio le pale mia le vola la fo ye fo me o pepelo le am tam wai la ko ki fa longo fo por kalame ila to fo ye tam malo si tam fa leanga ai mai se ale ulu lo so si pe ko ba yari so le bole makwa mama isi vai mele ka uru po o mele le mele lo ke vai ko ile isi ile ma mo ile ele se uru po mele ka uru ngo tu lo wa over le ma fo fa ko ma lo wa over le ma fo fa oia esa me ga fai ile ku esa me ga fai mai sa boa ma losi lo kaukala se me ke ai foi se vai o foringa bo makwa le foringa se kaka o foringa mai se ka wai lo wa la ga fa au le nga ile ku ka ka lo ko le nga vai mai me ka o popo la mole ko e la mere ka o le vai mere ka o le po le me nga ye o bo o ki kia ka ua rola yo le uru nga bo ye ku ia me la le sa fata se tatu tu malo se wa ile la atawa una o to tu la fo ile la fo ngila ai mo wa so fo wala e fa ko fa fo ya ko upu e fa ko fa fo ya ko upu se la vale ono sai
ya le ngo fa ku ila ka mane makara ngo fa ku ai asa o ku penga mai mo ko sa faka ele ai ma se mea o fai mai ia le yoe karo fai so sista ka ngo meri mai mango le ko fa sanga ila ke fongi ka ngo kisa ka ngo meri mai ka fa la wido nga yoe artu langa na se lava le no sai o le a fa ya i fea i lo pe ke o mau le vai so fou le tou se leni ya ko o fo fala ya ko milion ya ai ma ko fa sanga ku lava vai o le foi matou te nau ma tui le foi matou te tami le vai le ma ka mi ku ma fesiri na ene meu koi ma foi o le na ye ai ngai sa faka na ye sio matou ai ngai ro fa sa fata e ko kele le foi la ka ke ku ya ku na ene meu koi nga moa vai ala funga ku kota war kai me mo vai ku per ke ngi le ku ai markava le kota ku ei vai le kai se lau ngai over mai i mea ia au mamai yo ki nga inga ka ri ki nga inga ka ma fai mai ni ko le ko se full video amai le mea nga se amai so wola tu langa na ile ya se nganga le foi tu i mai tu ma fono ia ma le vao o ngala yo matu wa inga sa fata tu ina ma tu pe na yo matu ainga ya o fa tuanga i ko vesi le mau okupe mau okupe au voi fa tu se mea nga vai pola se mea nga pin ele nei tupe vai pola se mea nga pin ele tupe se ma ia halu waso sau waso ava mai nga le ku se ma ko fale apa na fa tupe se le ni ai ma se ai nga to tele ya ai do le mau alo foi o ka vai do foi ka ya o le malo lo ko nga me hoi le nga mau ku pe o se furu milion o wo ka vai pe wo foi pe ya la o ma ai le ki me o nga ke mai ku nga la ko ki mai fa pe ke de o nga mau fa ku pe o lo foi u la isa fai nga pia se a vifo se me fa pinge le ku pe na mau vai po le ase me nga vai mo ta le aiga vai po le fale ya o hana i me fie fale le ya fai le mo wa ku pe fai ai ya o foi le nga mai so le longo vi kai me kala i se furu milion ala sa fa ka le o fi ba fa kala pu la va kota se la tala tu langa na ole mata upo tato ya ila vai proket ole tu lo wale fionga ile tamaitai mana ia mana fina ngalo tamaitai fai pule ole tu malo fale lupo ya pole fionga ai au tima le vai tu lo wale tamaitai fai pule o se tamaitai lo ia foi mana ia no fina ngalo inisio vaenga lango ile malo ai o te manatu ile tu langa le ile pe ona sau no tamaitai fai pule ile tūlanga i whono whaavai. Lau whaonga upu ia whengo whia ai ma tūlanga fo ilele pe ua whaari manino no pina ngalo. Awar koe ala laile maa loi whong whaavai. Ioi. Awangi koe ala laile maa loi whong whaavai. So kango e play ya kule media. Ya. So kango su ya kule media e ki ya. O tupe umale tu atu i toa ao e whai e tau nanuenga mo le committee. It remains the property al malo. E le fuia le property ownership. O le ma le whai upu lo na sfulu i le lau i le numela lo na ua i luma lau pepa. O le whai upu ngā e kili ai I ma whainga seas funds. Toi fa fuatasi mai lava. E le tupe o le whamanino I lalo tatou whea ngainga. O tupe umale tu atu I toa ao e whai e tau nanuenga mo le committee. It remains the property al malo.
e le suia le property ownership. O le marwhai upu lona sfulu, i le lau i le numela lona lua i luma lau pepa. O le whai upu ngā e kili ai ma whainga seas funds. Ya. O le kari ngā. Eo. Ya. Se i o kari mua kua ile kakare le swafa ya. Tole a foa lea. Le kusi mai, le comment mai i kako live. Le pe e pe le esa. Kusol mele anga le ma vava mai tole a foa tu lo le swafa. Anga le ma vava mai e le loa. E le loa kota. O le sira le ongo. Ua makua i ka e lua i le ongo. Tole a foa lea, ma ai. Ya, whapengei. E le o ya mankangaka o lafo kupe ma ia kota. Ioe. Ua ki ngā lou loko. Alo e ingu si ngā mea fo le kau ki lingi ai. Ke ronga oire skaka ke pe lau e le so sa ai. Vai alunga i onga le loko leanga. Ioe. Le ai maseisi o alu fo ingale whapea o whai aku e kota e lafo, mase kupe. Ai le vau ia fo ia kota. Le alofa kula i o kaka. E o mai, ma o mai kupe a kota. O ngolea, e o ngai hanga kausa afia. E loko mawalalo. E o winga ai o kota. Ai o longa loko malo kota tole a foa lea. Nga e loa ia lea, e ngalo ngei lo mana malama. E ngalo nge ya lau mang kalo fai wa e makua ila ka va ai va pe se aka lo ka male lunga ole kalo fai ai ke so o lo kinga le lo kole anga nga fa ku fa pera nga o nga fa ku fa pera wa nga fo isia ma baba o si wa nga fo isia sa lunga i wa lo akwai ole makua ele leo lo loko fufulu le loko. La ngai fai mai o nga pupunga ola le loko. Ya, e fa pe ngā lava o nga e ke ko i lalo popo ai lava. O ke le polo ka e ke le la ka kala o i lunga la ui kulau e ke ki ngā ya. Le lope ke ya woso i lo suka mai umakuai. Kulanga ele mai maua se kaimi o ke fai a koe lau kangoi polo ka oi. Le ala ka kala o i lunga i la ui kulau. E a fo inge e ke sawe e fai mai po le ale mea ngai o le maa ngai ai o le ua maua kua sole. O le makua i kumu oe i le maa losi po le ale le maua lunga le ua i le loko oe. Kalo fai. Kalo fai. Ia ngal paunga lau kala fai keki oe. E ke o ongo aia. Ia le lopo papa yanga ya ufanga i lo ongo. Le au ke ola fia uia. Ia tulanga na to le foa lea kalo fai. Vai alunga i. Wa lunga i o le mindset. E controllinga a ko le olanga o kangaka. O le vai o lunga i le mamoria ko le mero loko le pua inga mai lo fofonga. Ya ai e fautu atu faia o ye se mea kan fai e au sia mere kota o le lu inga morka ka loko leanga o inga ke loko leanga iai ka ngola e lu i le mea nga ia e au sia le mea nga ia ka ka ai fai o ke loko leanga mai la ia kota salu ya sto nati ke loanga e unga e vave ai lo loko leanga ia atulanga na ko fa fonga me so tato tunu so kan ko e va ku le mea ya Tato fea ngai ngā. O tupe umale tu atu i toa ao e whai e tau nanuenga mo le committee. It remains the property al malo. E le suia le property ownership. O le fina ngano lau au ti male a vai. I se tala lata mai fo i lea o te tango e whamatala. Whapea mai. Whamone mole. Awari koe ala lai le malo i fono whawai. Awange i koe a ia le malo i fonga whaavai. Leu wha maku waku iai. Ia se leni. Ale kala le ale lo ia. Le lo ia siri. Le fionga ia maunga Princess Chang.
Ioi. E remain o kupe le avaku fon fa vai. E remain pe fa tu mawina pe. Ona avea oni mea to tino ale malo. Ioi, a faila o le ona o kupe o le malo. E pule ala le ona. Pe ya mo ka ka fe wa de taxi. A faila wo wala ku o ke fenga wenga de taxi a manatu lele. Le wa mai de taxi o ya inga ngai. Fa mai manatu lele. E lima se laulanga turn in avaku le vayaso. Avaku das falaile a tuayo la sto na ya watuai. Lima se laulanga kupe. O ai inga o le mafia inga. O le turn in avaku. O mea uma o ka vale e fai manatu lele pe aleanga. Pa a fo ngai mana o mia na suile pa o suile swau o mea nga manatu lele e fai. Ioi. O mea nga a manatu lele e fai. O le kulanga ai e ma ua fea inga. Po ke fea wai o moe leo ke ringa kala leo sau marka vale ku ilo fale o moe ai. Leo il fale. Le ku ya kia ka vale 24/7. E ku mau pea o nga avea ma mea ko kingo a manatu lele. Longo winga e pule mai manatu lele. Bili mai sau so le sui swau. Ma fe kau ma manatu lele la ke waku a koa. Bili mai. Uso kota se kau fa ma malo vai. Kau fa ma malo vai ka vale la vea. Ioi. O lae e iai le pule manatu lele. Ile ka vale o ngolea. O le ownership. O le ka vale. O lae alu ya manatu lele. Ioi. E peila o le mea. Lea wa sau no mai. Auangi i koe ala lai. O la uia lea fa sa moanga le mea. Ma lo uia lea i toe whamtala ina fina ngalo. O le a fionga tamata i fai pule ya au tima le avai. Auangi i koe ala lai le malo i tupe yo abe fono fa vai. Pe auangi i koe ai inga koe le malo tu i fono fa vai. Lea le sau noanga lea tamata i lo ia. I le amatanga o le tatala ina o le poloketi lea o le 2 miliona. O kupe e stio e lalo pea o le baba inga le malo mai o le property le malo. Ioi. E le ai se mea la pea la maku o kloi fong fa vai. O nga ka urola ia lea o le kupe le fong fa vai. Le ai. A vaku le 2 miliona le fong fa vai. Ngā lulu e le fong fa vai o ati na e o ataro sanga ali tu malo a batu. O le kupe lai e avea pea o se mea ko kingo le malo. Fama mla mga kong warga. Le amai i el tamai tai loia. Loia City. Ya. Ole malfai upu lo nas fulu. Ile lau ile numela lo. Ya. Ua iluma lau pe. Property al malo. Ito fa fonga maso tato watunu. Ole fa manino lalo tato fea ngainga. O tupe umale tu watu itoa ao e fai e tau nan wenga mo le committee. It remains the property al malo. Yes. Ele suia le property ownership. Ole malfai upu lo nas fulu. Ile lau ile numela lo na lua iluma lau pepa. Ole fai upu nga e kili ai ma fai nga seize funds. Ale account ito tonu tatu fea ngainga. Ole mafu anga e taua tele ai fa e fai upu le ton tatu fea ngainga. Ia awane ito tutupu mai ia mele na tutupu. Mana ia yo le vai ka le. Le vai nga muri le tala no e tamai tai loia City. Ya maunga Precious Jang. O le foi wa uma ona fa tula fonoina e mafai o nga sis. Ya tupe nei. Rono winga. E alu fa nga ina e fono fa vai ai pi ona fa nga. Pele sa ona fa tino le fa nga ina tupe. O ko mekia ile malo nga ka ngo loko e sis. Ko amai kupe. Yoi. O ngo lea. Lai lalo lava. Ile malo po le malo lava. O ia lea o le ownership por tupe. Ioi. E le kai o nga whapea ama mulu o le kupe i whono whawai. O nga avea rola ia lea o le kupe
o le tupe po le metotino ale fon fa vai po ai lava tu malo le ai pe au mai ya fale ata mua se o matu tu malo fale ata mua e ku mau pea o nga avea e mai ala nga ru e komiti a te fono mar fon fa vai ai ku mau pea le fa singo manga o kupe o ai longa ownership o hai la ele ownership por kupe le wa mai fon fa vai 2 miliona lai lalo lava ile pule fa malu ale malo io lai lalo lava le pule fa malu ale malo ya per tulanga na no winga ya malili ia le wa uma ona fa tulanga le malo ta yala tu la fono e lima ta ina ai awai ole bloketi fa tua amata le lu tasi na o nga bai e au nga me kupu bloke ke lu olu kasi se ia o mer timing to fa nga palo ta tau sanga lentene lea wa toi po wai se fa to fala inga ita iala matula fono a warfa nga ino tu pene oi wai atato ma fa masinonga o fasale anga numero lua o lea wa fa maonia ia tu langa i fainga fa to sina pe ona fa maonia ai mo rianga sunga ya mangele se kati ai mafu mai ele ia se kula fongo fa pea lakalo i fainga paloka apa mai le limo le malo avaku kupe kongu ele iai le ngai ura mang fa mang iai o le lava sa avatu tupe awan memon e ka penga fa nga paloka ai ko release mai ko isi kupe fon fa vai le nga release mai a avea ia langa aya langa aya le sa avea ma minstale o le fa nga malo tau sibea i lalo le pule nga malo ala fionga le safa pito ya fia menau le nga ko release le kai fiku se la wafe ta ifetu se la wafe lenga koe release o kupelanga la mela ka fio fe suyo fon fa vai mai se mangele ta tala no mata upu fa sala le anga numero 2 o la avakula go fo mangele o le wa yai tu sitalo sanga mai ile mea le la avakula fa so ia o da ele se tu la fono ele ai se tu la fono ioe o fa pe mai a mea o lo kai me fainga paloka ka ofi mai lo makupe o le mea lana o le mata upu tonu wale le nga fa maongi ai so nga fa mai ar fa masidonga wa fa maongi ai fainga fa tosina ar sunga ya mangele se kati o nga okupe ia o fon fa vai ele i fa apea la nga fa nga mangele mo ia lava le ai o leanga fa ngai mangele e tu sa mara ta yala o lo lima ta ina ai tu perform fa vai na tai mi le pa inga talwai le nga avaku ar ku pere ko release mun buria ko ka penga fa nga paloka aber ku pere ko arvo aber ku po fa ko miki fea aber ku pe i fer ngu fer ainga le nga yela ko kuskar sanga o le ko fa mauni ai ia o tele ina fa unga fa masinonga ai wo mai mata upure na e au mai foi le ka ko kiro yai i le onga la le melea le ala nga le nga ko fau le ala nga le nga ko fau e fa nga malo ina wo tula mai mai al fa man tuna mai al fa nga palo tore lu o le ta nei ta sanga teni ka ho filo mar ko fa nga o fon fa vai se ia toi fa tu langa ni fa nga fa vai fou fai nisi teuteunga i tula fono ma matayala ina ia le lei ona whaanga solo tupe ale malo lo tu inatu i fono fa vai ai maise o le tūlanga e pei ona iai wa si itia i le 2 miliona ia le ala iai le mea lea e lo iai la se anganga i le malo mea e koe ka alo ngisi kupe ngei lono winga e avako kupe fong fa vai o lai steal the property ale malo o le ownership o kupe e tu maupea i lalo o le malo ya o si o le malama maanga i matau pule awai e manino pe nga isa o manino le fa pe mai awani to le ai e se kele nga mea e ku wa ngoro le malo kupe ya alu lo marka alo tulo wa o ai sui o le fon fa vai o lo ilalo le malo ya e fa ono
Ia le tūlanga whapena e tupu. Ioi, ono le a, e lalwa ia le malo i, pia whapea o le mele le fina ngalo, le tamai tai whai pule, o le tu malo o whale alupo. Ia, ae na mana, ia nisi ono fina ngalo, sa whapea ona, la lango i whainga le malo, ma le si lava e ngā wo, manatua. Mana ia i o le saunoanga le, no whapea, ui o le le whaftai le fionga le li pāre mia, ia o te le swinga, pia saunoa ia ai au tima le avai, te le swinga. Ua savani le faitau masina ele o toi ai le fionga le tai o le malo i lunga o penga ta whailangi. Lunga le social media. Ua ia manatu o to tono al parlemene. E sufi e le tō wha. O awhi siri e tari tonu i le parlemene. Ioi. Aina iai la le vahenga o le saunuanga a le fionga i le tamaita i whaipule o whale alupo. Nga whapea mai. Ua mana ia. Ioi. Ua mana ia tele le tūlanga i pe ona iai. Pe ia o le maure na si i mai. Pe le maure na si i mai. O tātou la iti na o tātou whaia mea whata maiti. Lea o tātou mātutua. Ia. Tātou te reto e whaia ni mea whata maiti. Tusa o lea ua whaamu ia ma. Ma foi le pe e malua i via saunoanga tamate whai pure whaasanga i le fionga le li pāle mia. Nau whapea ala amahea ni saunoanga ana fionga ia ai au tima le avai. Fuli ange loa i lona i tū taumatau. I le sau whainga taitai a lana vaenga. Mamo moli lo i mare upurea. Ai peitai. O le ua whai o le tū lo i le fionga le pāle mia male tū al malo. Ai whawhera i le kōpiko. Le whakanga pia i. Whakanga pia i. Ia, o le tūlanga na. Sa ta tau o na wa aile loto i whale o le pati le alwatuai. O whea le kupu mai ere le vesi so o ingere mea. Kau whinga whau kua. O le awa no le lei lea o ai au lena maua. Sa kau longa whau kua i sapora sa lako vaenga. O no rea. O le ai whau tua lau le maria toa i sapora sa fast. Yo, tau tua na le ngangana. Tau tua na wha mamare sau sau. O sau noanga ia lau le maria toa na whai. Lea lava na whai i saporas. Ma tangata lango lango. O lo lango lango le whatu tuere. Tu sa mo tasi. Eoi. Ia, ai, ile tūlanga lava ia ile tū leo lo tūla i meita me te whai pule. Ele o mwhai. Ele o mwhai o na ave tū sao. Ele o mwhai o na tū sao se whamtalanga. Ia, ile fionga fwele li tai. Ai, mai se o sui tai. Ia, male rato whai lau tusi leo lo whapisa pisa o i runga o penga ta whai langi. Eoi. A le mana ia o le mea. Ia, tutusa lau wa ai. A whai wa e whautua i le tūa le malo. Ai mele awane i ngalo na e whautua mua i lau bahenga. Ina ia ausia le tūlanga. Ina ia ausia le tūlanga e pei ona e nau iai. Ia tausi file mu le atunu. Ia o lewa e whautua yo. Ia a le ngalo a koi. O i le sa sanga maya. Se vai mo le vanga le koi e le fionga le li pāle mia i lunga. O le sasa maya. Punga mai loa male pe kangar kamai fa mai o ia leo uma ya me uma malonga fa mafiki wo fia wo isa fa mafiki ngai yo wo fia wo ia la wo le la ba vai mor kaka kaka wo uma ai makal mamoe le la wo sa wo fa mafiki le pa mamoe ya sa o karkai fa ka alo le tu lo le fa fonga le tu le pokala mele le pe kanga ya por ya o la mo kai fau ka lo le sau fa mafiki yo se wo pe yari la kala ngo ali sole so ia wo pe yari la kala ngo e lo umane la lo langi yo e pu mo o alo wi lo e pu mo o yo ba la sau pi la sau le sau mo le pe le alwa popa pa moso yo ia ka lo fa lau pa mai osonga ia e ngalo ia lo malama o e ongo e ke o ongo ngala wa maka nga oi fo au maka la le fa sanga mai lunga ala fa sanga i kokong ia ai o le tūlanga na ia e pei foi la ona au mai le tūlanga mana ia va ngana fa so tata ia en nei i tūlanga i to mai ma me fa pena i lo wata tonunga
o le talu fou le wa yai la kala lang fai lo wakari sau manga mea onga kilo kunga ola solo a koa la wa a wa uma le la onga le la kom tala si mela uma le la wa onga e ka kaunga o wi loa e ka kaunga o wi loa mea onga ya wa onga mela fanga wa fo mea onga o ka sau ai velo mela pia onga lo wakari i lo wa fi sorry kota le ai wa tu o da o ko e fold ka fold e sau longo winga fai o kusi pasinga mo se vai kai mi ole fiku se furu baru se furu ya ele o koe kusa kai mi ngai ele o koe kusa po le iba se furu foi ngama wai po la kipi loma puya po la kipi la papa kipi me ai po le ala ko nga fai longa ngama kikeli ole me monia ya ele ai se tūlanga whapea a mea ua o wawai atu foilea. A mea koe e karawheunga i ar to mairena anga i le kaimiringai. O le kaimiringai o kare sawa le wa iai. Mai ua wha totonga ina alo ma whanau i le makau kia ua ka penga fo ila alo ma whanau ngai e whea ngai masuinga te tele o le soifuanga. Aka ko ki kanga inge lunga o teknologi. E sawar ka mai ki loka kari polo ka finge la ya o ngar kulanga lua. Sau loke masingi ngai mala mala au ka ikar ngai ya ngal pa wala. Ngar fa sanga kwa ngar kia ila le me fa ile lai alwa sau uma. Iyo. Au le winga se fam talanga. Mana ye ba ngale. Ba ia nai la to ia wa. Wa lo fo ilo la to so fo tau tua. Ya mo tau fo ina ave ye se fa lo longa ale malo. Ya malo lo retire. Ioi. Ai sei au mai la ka mai ki anga fesili ele fai pule. O le itu malo o fale alupo. Le anga fa au ile fa au ngale le universite. Le wa mau la to si pasi. Ioi. Le wa mau la tu pasi. O mai o ka ko nganga o kai mingai. Ioi. Ai peitai. Ya e ai fo inisi wo o te me retire. Lai fa ngal wenga. Ioi. O le soifuanga nge ka avili fo ile mea. Ka avili o le si fo tulanga o taun tilo iai ia se tato fa malo. Ku ina lor ka usanga retire. Ku mai lalo. Fa yo leli kaya ile ongo se furu po le lima. Ku mai lalo le lima sfuru. Lima sfuru ta usanga ua retire. Wanga va al sui e retire. Ioi. Ia ai se fa nga mai ga yalo ma fa nga o le onga yalo ma fa nga o le foi me foi mai o le fasili foi le o fa pe mai o fea o le o ye yalo ma fa na wi na o ele ka dia la ma lo le nga o fea la au mai le ma lo fa fa nga nga o le nga fa nga nga ka wa ka yongo sfuru mo ku ka sanga wa ka fiku sfuru o le la fa nga nga tu lo lava ina yo ele o fa ta wa vale se fa matalanga malea mana ia se tau tua la tau nei. A le winga fa patalanga. Se i tau mai o le talia ko tai e lona manatu fa adia. E tu sai mana ia fina ngano ta tai. Fai pule. Mana ia. O le fesili le fesili ai au ti male abai. E o feala a o ka maki gei. E oe e ngaru e. Ai i lo wa la ngona nga okota ele fai ia o tau fina ngalo. Ioi, ele fai iai o tau fina ngalo. Ma ai la tau, a fai sa ono lima le, a fai nei wanga va retire. Ioi. Tatou te tilo la ile tūlanga fai lea, kauku mai le kiki lalo. Ongo sfulu, pe lima o retire. Ai se whaanga solo mai ka mai ki ia fai. O mai o e kawanga ruenga. O mai o e kawanga ruenga. Ia manga e foi ai mo singa fa magu yanga se lauta la a batai. Mo ila to wo retire. Se lauta la. Io pe se lauta la lu va yaso, lu se lauta la lu va yaso. Wa o le fa tu pula ia ta mau a inga o le tunu. Io o le fa tu pula ia le ta mau a inga o le tunu. Rono winga. O le kako pension ale ngai. E o for fai ungon pai inga ngai. Ai, bolaka ile Afrika la e kala ka makua. O mea fo ia na fora le fai ngā malo. E tupu.
langa kakau ele ai se fai ngā malo ele sa vavali i langa manifesto sa fola. Io. Ole tūlanga. Ole tūlanga lava ia e pei ona iai. Ia, ai le uko e kusi mai tole afua. Ia fau koe ka kala le avangoa ia tole afua. Io e ka kala le avangoa ia tole afua. Tu lou le swafa. Tu lou swafa tole afua. A o ere ke sau tole afua lea. Ia e ke koko ia. Io se vai le mele ongoi. Fai mai langa sa a maka mai lava la por kala mele ke fongi. Ia, vai le mele ongoi. Ole a lau fe au. Oe lea, tole a fua lea, o lea lau fe au, i mea o mai kakam fua i mai a kiau. O lea lau fe au, i mea e o mai kakam fua i mai a kiau. Po ki ngā rau loko. Ki ngā rau loko wa le ise se la koe fua i se mea ki oe. A lea, vai pe vai. E le o mai ninga ka ngaka lau kala. Fai mai e valea. Ele fai ngā ruenga. Ngā wa e kanga oi maka usala inga oi rumo lea kua. Tole a foa lea. Wa e o ongoa. Ai anga wha o ngalo o ongo. E pua inga aise mea le lei mo lau whangau. O le lei. O lo o ongo mai lei a kota. E ke koko a. E koko ai fuaro piko i kua i lo o ongo. Ioe. Ka lo fai. Fai o fai sau ko alua. E leo fau kua i wharo ko alua e aweke o ongo. Ioe. E leo fau kua hake no ko rua ki oe. So ia ke o ongo ia kota. Se va ia i wanga le manguleanga o kako fale lo ongo. Eoe. Lala o fe au. E ke ala lai e fua ma e loko leanga fua. I leo vai o kaka lau mai mea kota. E ke pule i kangaka. E le ai masau fe au. Eoe. Wale hing kaka ya lolofa e ki oe. Ngā langa lea lolofa kaka ya ki oe. Onga lea, e ke moe kokolo. Ioe. Langa lea lolofa kaka ya ki oe. Onga lea. E ki koe kuku le paipa peaka e le lau whangau. O kala langa. Mea ka e ringa lea lolofa kaka ya ki oe. E ki koe kuku le paipa peaka e le ya kangaka o lou ainga. O se upu fui lau sau. Lau koe fai me lau comment. Vai le mele ke ongoi. Langa sa a maka i lang kere fongi aya wa ai mea ko wako fo vai o le alau fe au ka lo fai le me wo o yai ya wai tole ka fio lai le me wo o ele loko io sa wa oi ale foi la ka o kere kai ya langa fai mai ya se o fe au la le ma vidi ngao mai vai ngako kongi fa pikor pa se o lale mavini ai o mai mo mori mai fe aude ya kota. Eoe. Fa mai kota sa o oile upu lea. Aua ke kari aku le vale nge i lua ya ke oe vale. Eoe, a fe mai si ia nei mātua fale anga. Kota a o lalo i fo, ngai fai mai. E ka kau anga e kari le vale. Nge i fa apea ange le vale yonga mangaku. Ua sa o ia yonga mangaku. Ia la lawa o kari aku le vale. Kalo fai. Ole se senga vai wahalanga le alo lofa ngisi ya ki oe. Langa ke koe e ke koe kilo e ke maka i fafale malau kilo i koe fa kilo i i kangaka ko ainga oranga. Wala ke o so mai lunga i se sere fola le ke sa wai. Ole ala fe au i kangaka e o mai mafo ai mai. E fa ke le fongi ele i fa nga ko ainga ole. iPhone. Malanga yo le fuanga o mai. Kama ko i sau le ko kaka me alofa. Ola. Laptop lo kalango ako nga fa me alofa mai ai se tina e lango po kala me kota i America o se sama rianga le mai lo kan ko ngai le yo ele mau ngir ko ai ngale lawa mau le Apple ngai ai le mau o le Tesla le kalango ako kota ala e ongo pai le fo ke fongi da le fo fa ko kota yo e sui ya ko kia ma singa ma sui o le e o mai ka ma la o mai kota va kula me alo fale ma oi kota va kula me alo fale ma oi yo so o se ko nga be fa me alo fa o le o la to lava anganga fia ya kota yo
o le anga fua le oro loko. Alu oe, alu oe ia e faise mea ke iloa e wako inka haka ya ki oe. O lau mea ngai fai o loku paipa, pe ka ele ko ainga. Pe ka ele ya ka ko ainga, ele mea nga wole alo fangi ai oe kakaka. Onga o lau mea ngai fai. Leo ke fau ku aku ya ki oe. Ya, o kile polo ka oe. A fa pe ke ngo foi sa mo a e fie fe ro ya kota. Ya ngai saula ya le a ko ngo se kupe nga ke mga oe. Ya ngo ka ngo le va se kupe. Le fo e mau war kupe. Ka ngo va se kupe. Se mon mor ka ka fa alongo foi le vai. Vai le ma fo fa wa ke ko nga me foi le pa moso. E ke sawe ke kala ngo mai kota madi. E mai singa kupe se fa ka se me aya. Se fa nga mai singa kupe se fa ka o. O la kula ya le ka se fa. Yo ka se fa ba se fa makua pe se ya nga yuri e. Le wala popo au lo manga ai kalo. Ya masala sing ka pisi. Ya ba ku singa apa ile ila welfare le ba ku fa se me ai. We ke fa pe e kwa ile anga. Tole a fo lea se wa ka wa lea le suafa au le lei. Yo ku via awe ke koe ku ke e mai de mako por kalame. Awe ke koe ku ke e mai mako por kalame. Ka ko fo ka ko ia ka ko kana wanga. Ku wai pe ko wai e alu fa lo ngoi fo aba singa. Yo o le mera le fet fam talanga. O le tali lea e mole finangalo tamaitai e pe ona iai. Yo foi lea o le awala le fa fa finga alo mafana. Yo o le si foi na. Sole bo ese foi ko nga so nga wenga ne bo ye alo mafanga u kai mingi de oi uma ya onga mo runga ya. Wale o su nga wenga o le hale nga wenga ka am kamaka. O le mele le su nga nga mawa nga wenga fesiri e fier ko nya maka. Sele ya la fesiri ko nya maka ele i loa le kampangi ele i loa le matanga wenga le malo. Ele oi loa le kampangi ele oi loa le matanga wenga le malo e fa pe i lau performance. Ora ko nga so nga wenga nga. E umar kau sanga mua luaku kau sanga dua. E le mau ase nga wenga. O ngolea. O lea la e adu e su ko kongi. Ai fa fere me nga ko kongi e o maku olo pide kia onga. Ya oisi foi me tua ia foi matua. Yo. E ko ia foi maku tu lo de pitola au na matua. Awa le la manga o maku foi le la fa ka va ma fa nga waisi. Alu e. Yo. Alu e. Ba sa ngor wenga ya e mawal ngal wenga a maka le luas fukala ni kurar ko kongi. Fa fe pe o marka usanga ile mo se ngal wenga le manga o on makua. O lea o nga le o mawal ku sipasero walo. Sa wa maka ile ngal wenga le. Se kilo kampangi le lei ko kongole. Wa ke le nga kolu masinga. Yo e ke le nga kolu masinga promote. Ono masina promote. Yo o le sue. O le sue fo ilea. La sue ko kongi. Wal menga le kupu. O ai ngal wenga leipa. Nga uma, wal mene nga feio interview isi. E fai la tala la ngau okay. Ma fuka fo ile fionga le pule on motonga ma le pule nga fo el motonga. Mene nga feio interview isi ka ngaka. Ai mese ngal wenga yo leipa. Laki nga fa longo ko ele o yai songa ko mai fa pikoa. Le la sa wenga lue esa leipa. O le nga uma interview ya fa lo mal pule ya e se sia fesili. Ke fie fesili mai ai ai le fa ma e inga ka fa karwa. Ai o solo mal fesili se fa mo ala o fionga rupe matasila. Ya po ile pule nga kampangi. Se fa mo lava lau fionga le pule lau fionga tamatai pule po ai e fia loka kongi amaka o ingala e kasia e kasia ma for kampangi ele ma omia oi o la ava fea ga e siri ko kongi ai le se e ka ngoi fa a offer kampangi fa a offer maka ga ma lo lau performance
A e fasili ngere kokongi. Ai a maka kaya ola usu. E ke ala ku afai ku lala kuai. Ola e fasili la kokongi ai a maka kuai sia ka kuamio. O le mafaina maua ngā luenga. Ai o le mea nā lewo mai tawina. Ila wia ngā mai ka waulu ke ngofo i Samoa. Wa su e ngā luenga ba ai kokongi. Ai. Sole. Ola ava ai kokongi whawhiwhia. Ioi. O whinga luenga. Le ai se kokongi o kere i o ai. Sau i kampangi. Sau i ngā luenga le malo. Le ngai uang walu taxi. O wapea woi le ai la. Taxi is the better job than before. Ya kiau. Ioi. Ke ki e lau whakau le taxi. Ioi. Ai le leila whakau. Le misi le lako kupe ave whai lako lunch le aunga. Le ale wingon whamtalanga. O le waka maua le ngā luenga le lei. Ioi. O isi e ka mi milo lava. Mai se lang kene fia langa e. Fa mai maka le baru kala ni. Wai ka koure ngi Samoa. Awara saulo keipe, awara vidi mai no kau songa lai fafo. Fa mai o ngei vai mero ke amakai. E luas furu lua kala ke amakai le aso. Ioi. Vai, awa ke kango foi fa akusa mai Australia ngi usila ma Amerika mai se tunu o laulangi. Ia ka ku Samoa. Vai. Luas furu ngai amakai ke ron mengo amakai karunga amakalo o lang fa fa ngalwenga. Kala rusu se ngere kula. Ioi. Balu i kula. Ka ngola fika i foi oi balu i kula. Nga le iwa kala o su se. Ile aso. Ile aso. Ioi. Aya e sawe su ela walwenga. Ele o ko iai se kampangi. Ele o ko iai se kampangi. O ko solia le minimum wage le walwengi. Fakala va sfuru le walwengi Samoa. O isi kampangi wa kick off le lima kala sfuru. O isi kampangi la le leila ko income. Wa kick off le ongo kala. Ya kia ola se o ke fa amu ia ke o ko de fa fa nga ngai. Inga ko kongi amaka. Oi. Ya le maki ki makua la. La kere ngo pisa ko. Ora ko kongi le mo wan maki ki makua le vai aso. Wai le whenga ruenga ia le siwa e ngau lato siti. Wa kawa nga ia. Ko anga whenga ruenga. Pai la ko kongi le mo. E whenga ruenga wharoloa. Ara ko kongi le mo wa. Kele asi whinga kawa. Lima se lau, lima sefulu wanga i le ongo se lau le vai aso. Kele pelo. Lau kala mongi le vai aku. Ai whaka la varu se fulu le kulala e anuai. Usura le ongo. Ai fofue manawa le lua. Ai ke ua le anuaku ka haka le anuaku le lua e kau se fulu. I le po. Kawa aku la ia le mea ngā. Ioe. Kawa aku ia. Ngā mei mea le whare ka ele ko e anuaku. O solo ma le mea. Sauru ka kongi. O le ngā. O le hafo ile ngau e maua lau e oso i runga le kongi a maka. Lau rate le kula. Ai ki le wha mahoki ni ngā ruenga. Whawhenga whaia ko i ngā mea. Le hale ngau ka inga. E ke ngau ai e laku a maka ni se furu ka la ni kula i Samoa ngei. Ai a maka lau ngā ruenga i le lei loa. Whaile mea ka ore wha mahoki. O le mau ale anupe matasila o ke wha alongo ai pepe a whaifongo a sia mako kampangi o le motonga. Tu lou fo i le pa ia man mamaru lau whainga ruenga. Ai se what city la luk masila fai. Ai se wa la inga fai kampangi mo mio cameras. I ko kongo so se va enga kampangi. Ai se wa la inga nga kele fui ki e feo ai mapule o kampangi. O ngole le fa maongi ka fa nga benga. Benga wa la inga fa pi i solo camera i kulimango fa lo loa kulimango kampangi fa nga benga. O ngole o le ska nga nga amaka moe. O nga la fa pea le ni camera. Ai se wa lai o kele ki fui ki a pule o kampangi o ngale wa kele me kaloka ai manga se mea sa ure fa mai fa ko akalaku wale ai se fa maungi ya tu langa na ile fa fonga fo ya se tatu wa tunu ule ne ya fiafi kasi o le mata upu
ile vao leo leo ko paua leo lela ku oisa ka upo ko maka upure kasi lela ko lango wa we ofol maka upure mo mon fa tu lo ile so fo ima inga o siuso sa ave matamata alo foma manu samo sevens winga Joe Perez sa va pionta alo la to fito sa to sa mo ile mata upu le ua fa maonia i lumor fa masinonga ole possession of utensil po le umiaina o ni me faitino e mase fa moe moe e fa ngai fa la fa saina ole me o fitar no mata upu ya le yo le fa fetaia le fionga tamata i fa masino ya kalasa sa anga atoa ioi fa fetaia le fionga tamata i fa masino ya talasa sa anga atoa ilana fa to fa la inga awa ole wa kiuti ai taro sanga le loia o lo tu lai mo le uso ya Joe Perez tu lo swafa tu lo fo il pa ia inga ai karo sanga le loia e withdraw without conviction pe fa ale au ngaina pe fa awi tua mo rianga ya noa mase fa maonia withdraw without conviction fa awi tua mo rianga e au noa mase fa maonia ole meo te ofoi ele i ai se tūlanga pēna tali ai le official le loia siri ia po le tanga luengo leo lo na tapena ina na tapu nei po le official loia siri ele i ai se tūlanga na whaapea atu ai e la tau te ena le talo sanga ale tu po le loia ale ua moria le kaukalango maa le mengi ai ma nei ai or fina ngalo tamai tai famsino ya la kwanga aya ma nei ai or fina ngalo tamai tai famsino o le tūlanga i mata upu ua wha maonia le umiaina o tūlanga i mea whaitino e wha o ngai fuala o whasaino laisa eoi ai fai le talo sanga ane lo ia o lo tūlai mo siuso ya Joe Perez ai elei fa pena te ena ele official lo ia sa tūlai mo le tua leo eoi elei ke enga ele lo ia sa kulai mo le kua leo le kalo sanga lea na fa avae le talo sanga ane tamatai lo ia o lo tūlai mo mo le tamala tapi le sata alo tato mansa mo tato fitu ile fa pe mai o lea o lo ye kon karate I fere ngora ku Romania le ye kon karate masa ali fo pepa sa fa moni ai le kon kalake asiuso lea o si fo yalo le tunu e ka alo ai I Romania nan kon kalake o uma sai o le mele tau tata ia tu se fina ngalo ina ua ripotia ban mata upu lea. Sau nolo ma le tamaita I wha amasino ya talasa sa anga atoa. Ua te le lea whaina o le ua molia e o lava foi I lana kon karate. O lea ua mai a tilo foi I le kon karate ua tui natu. Ma e fōringa mai e tolu vaenga ua solia o aia inga o lea kon karate. O lea fi nau ia tamaita ilo ia o lo tūlai, por tamaita ilo ia ia leone sua. O ia leo lo tūlai mole li la kapilea. E whaawi tua mo rianga e au noa ma le whaamaonia. Ioi, ona o mafuanga o lana client po o kamala kapi. E iai langkong kalake la kapi I Romania. Ai peikai. Ele object. Pe le I whaalava fo I lea pe a meke enga I le kua a leo. Ele ike enga I le kua leo le talo sanga lea. Ioi. Au mai rola ia lea ma se fina ngalo tamata I whamasino. Fo mai tamata I whamasino ya talasa sa anga ato. O le whamasino si nia o le whamasino ngā whaitu malo.
I langa mai kau i le konkalake. E kolungi vaenga ia wa solia o le konkalake. O le mea la lea, le wha perfina ngano o talasa. I le mtanga luenga leo leo. Ma le ofisa o le po lo ia o lo tulai mo le mta upu nei i le mtanga luenga leo leo. Se i kou koe ka ngai i le kalosanga lea, ma kou ka ngai i le konkalake, e kolu vaenga ngau wa solia o le konkalake. Lona winga, o le ale mea la ngau ai e whaawi kua mōri anga ya ngua mara whaamaongia, o le hakangia mai le konkalake, ua le e whaongo, whaalea ngā hinga fo i mara konkalake. E oe, ua te le lea whaina o le ua mōria, e o lava foi i lana konkarate. O lea ua mahe a tilo, foi i le konkarate ua tuina atu, ma e fōringa mai e tolu vaenga ua solia o aia inga o lea konkarate i le teminei. E le mama le mōrianga a e maise o le tū o lea e tau mawhai ia alo ese mai tupulanga o lea tunuu mai au wala whaasori tula fono nei o sau noanga lava lea talasa. Mose tangata o loo iai se konkarate whaapea i atunu i whafo. O se a mapasa o Samoa e tatau ona si la fia e outou. Pe a fai e faila mai la outou talo sanga. O le a le mama le sila iai a le whamasinoa. Ioe, kusa ele ike enga ele iku a leo. Po ile lo ia po le ofisa lo ia siri po se lo ia tuto tasi sa tu lai mo le tu leo. Ele ike enga le karo sanga lea. E whaawi kua mōri anga ya ngua mara whaamaongia. Io, lea la, nga inform mai loa ele tamaitai whaamasino ya talasa sa anga atoa. Le prosecution, e manga o mia o nga kilo i le kalo sanga lewa whafonga atu ele i tu, po o le loia a le ua moria. Ma whai mai ai so lato fina ngalo e fua i crowns, o loo whaavai ai le talo sanga. E fua la i le talo sanga lea, la mu wha tonu e le fionga le tamitai whamasino. E kakau o ngā whai se kalia le prosecution, po le tua leo. E whaatatau i le talo sanga lea, e fua i aisanga whaai unga i le mea lea. Ioe, e tāua foi i le tū a leo, o na tangai mai ae a lelei, i le talo sanga lea, o na whaai loa mai lea, po o ai tū taua, o le a fua i aise i oenga, po o le le ai foi, o se whaasalanga, e whaasa o loto ai le ua moria, e au noa ma le wha mawina, o sana soli tū la fono. Le o sau noa ma nino a le fionga tamata i whamasino. E kau an kilo mai ae a le lei, kilo le lei ma le totoa, i le talo sanga le o talo sanga mai ai le loia a le tu po le loia a tamala kapila inga ia faale nga inga ave kua morianga e ngomar fa maungia ongor kon kala kere le la fa tonu kala sal prosecution kilo le mera ia fa vai mai ai se tou po le asa tou finangalo inga ia mau ai se finangalo tamate famasino pe io inga pe ke enga io e po le ai i le maka upu lea i mwhaawi kua wa va ai lai o le winga se whamtalanga wa le tolo atu ron ta upu lea so rusuru no le masina le nei au mai se fina ngalo mai se tola ulanga le tu le winga pe aki we le tau sanga lea le tu le por prosecution ina ia au mai se fina ngalo tamata famsino le winga tala le ai langa fa pui vai ka kia se tu lo lava le siu so foi ya Joe Perez tu lo foi langa loia vai o so fonga ngi awangi au mai nga me ngi i le mele au so dia kula fongo langa le fa pui kaka le fa pui kaka a fie so nga kula fongo ngi ioe o le ala le me a kam fa ai la SL treating o i leo ma le prosecution ia po le tu le na me la SL treating o i o le manino fina ngalo ma le baba ai tamata i fa masino i le pepa lea o le konkalake o lea ua soli vaenga o le konkalake kolu vaenga lea ua solia i le konkarate lona winga e whaaongo whaalea ngā inga konkalake le Romania
mai awa fo inge I kako wa ai whapea, langa o le ai, no one is above the law, kako ke lalo uma, o mata o le tula fono. Ioi, o mata o le tula fono. A fai o lega fi ngau, o fi ngau ngā lea le prosecution, le fai yalo ma wha nau ia e maua le aisa I samonei. Le maua whapea tu lou, lo ngutu malafi, a fai o lau whakau a paingu, o lau whakau ke pua. O ai lava alo ma wha nau ia uso to whawhine lewa maua atu le aisa. O isi ele I maua ini aisa ai maua ini me whapea. Fi ngau ngā lea le o ia le prosecution fi ngau. Ia loka, ia kuri whasalanga, ia iei se sala. Ai ran me wale nga esere le fi ngau I le kangaka lea. O ngā kangaka e laka pi, o ngā sa avea makamaka alo kai kofiku, tu lau lauso, tu lau ainga. Ele fea. Eoe, ele palengi. Awange au maya meanga, e a maya ngingi whaakasi I. Langa o lai kuri whasalanga o isi. O lai whaasala isi. E kangolo le aisa, o kilo mare mea. Ioe, a whai o lewa kiuti I le umia ina o mea whaitino e whao ngā I sori ngā tūla whono le aisa. E le ai ma se mea la kako wha pia mai ai. Ia ngā o mea ngā maua ai le ai longa ai aisa skama no le ai. E maua lo ia oe le pai pai urai le aisa, e ke aisa. Ioe, wa e kango le aisa. Le ane mea la e kao fia I fua. Ia. O a umakua ia ufa tai I le tamatai wha masino ia talasa sa anga atoa. I le manino lana whato whala inga I le mata upu rea. E makua I oe ma o auange I au maya, a mea langa o le ama lea. Le ai kako kilo. Kako kilo tu whawhine, o uso. Nai whanau, lato vaivainga, lewa maua I whala o whasaino reisa. Alawa kuri whasalanga o isi. Alawa kuri. Mai au whainge o kako ngau, e leo se vai maua lalo po se tam whai ele lea le loto. Lango kotai le laka pi. Au le winga lo matalanga. Le ale me le kako le whai ele maka upu lea ia whai maru I kau isi kamana ka pi. Whale au ngā inga kong kalake o ngā lea, wa afia I whala au whasaina. O lo mai isi kamana ka pi, fe lo e kango le aisa o ngā lea, o le mele o iai. Bakua I Samoa, o Samoa ele ula I sesi. Ia kaku a vea le mau lea, o Samoa ele ula I sesi. Pe maua ia oe le aisa, pe maua ia oe le pai ura le aisa, wa e soria kula fongo, e whasala oe. E oe, ia langa leo wola mai marka vale, o le fuila koe alu kota mlai vale le. E oe, ia, ole, a toanga leo le tato por kalame le nea fiafi. E oe, ia, wawai, ai wa fia alu a ia sia upato, makiongi fae e mlai vale le. E oe, makiongi fae e alu ngei, e no pe follow aku kua Mr. Falai. Ya ai fa tai tele si o tatu watu nu le nei afiafi. Ya aso tu foi vai malu I puenga I o tu finangalo. Le ase ngana wo le tau tamari. Ia fa pena la vanga o tatu tartaranoanga. Ya ai ile avea foi le o tatu maftanga ia ma mea foi sopo ai foi le laina o tatu ban nofo. Ya ai fa mangalo mai se leo wa le tau tamari o se upu walafo le nei afiafi. Ya ona o tam fai lava I tatou tartaranoanga I pe ona masani ai anga le leile atua I malolonga se o tatou atunu ya o tou uma o mafuta mai atunu mamao ya ai mai se foi ya o samonei fa manuia le foi le atua ya te oe le te ita mai e oe ya fa pela o le maka mai ato le fo ya o fa mangalo ki te oe e oe ya ai tu wai lu mo le atua o lana fa masinonga le na ya atulanga na fa manuia le tua I whanga malolonga le nea fiafi anga le leile tua I suenga na I whanau le wa mata fo I suenga se o whanau laiti ya fa manuia le tua I na yalo ma whanau uma se o tatu watunu le a lava le mea na lulu e whanau ya o le na lava to se fsele io e tatu whiro I fo I taia tatu whasoa ai whaftai tele tatu sponsors pe o na iai ia le tatu motonga o le tatu meitsa lea le motonga I funga lei au o nanga uma whaftai le fionga le lipule le fionga whalolonga ia lupe matasila ba ya marfartua ya le tango mo misa sufali ya ai nga tai leo tato pulenga le motonga fa au na lango ya kota marfaleo ya mana ya tato sponsor ya lango sua ai pe ona ya ai tato filo ai tai au pe audia manuia marolonga le nei po so tato tunu fatasi le tua ma auto
ia faatasi foʻi le atua ma lenei aiga ia i le suafa iesu feloi taiao